adlaw mga ka-sexy! Ako uturuan iyo kasi na makasi-kasi. Bago na storya, bago ang kinabuhi na naman, ang aton mababatian din niya aton ikaduha. Nga seryehan, diak nahuhulog. Ang aton makakaupo diyan na inusa nga sexy nga may bahay from Catbalogan City, Philippines. Tara! Updi kami niyo! Let's go! Alright, maupay nga adlaw ha aton nga tanan. So nagbiyahe ang amon team tigad from Tacloban to Catbalogan. And known hira ha ira mga chips and abadana chips and tahong. So kaupod na ako ng aton ig kasi sexy nga hi Ate Eva. Hi Ate Eva, maupay nga adlaw. Ay, maupay nga adlaw ating nga tanan. Ako he Eva Minjola, may bahay, taga Catbalogan, Samar. Maeda po kami mga gutiyay nga pakiana para haimo para babuligan naton ang aton magkirita para magpadayon la hanera pan adlaw-adlaw nga paggios para makaato hanera problema gagin kakaharap. So na kun una nga pakian Ate Eva, before pandemic nakain ka anon imo trabaho or anon imo mga ginihimo? Before pandemic talaga, nakanigula kami habalay. Ining kay tikang gud hang katikang, waray man ako magtrabaho gud nga makadto gawas, pagtrabaho nakadimang gud ako habalay, bulig kita akong asawa, panimalay kabataan nga nagtratrabaho ako pag ay nabulig ako pagtrabaho like pagbaligyahin mga online, ukay-ukay, mga imported goods. So, maiha na talaga, tambay ka na social media, internet, o gano'n. Mga kuan ka, ang sinisiring techie ka na mom, gano'n. Yan na, ano ni mo papagkaabalahan? Hapag kaya na, akong paninda, mga ukay, may da pa ako available na ukay, tapos may da ako mga goods nga maabot pala, imported goods, tikang ha Dubai. Ano ni mo mga goods? Mga imported goods like bag, shoes, relo, mga promote yan. Mga gamit kabalay, mga gamit sa kusina gihapon. Okay. So pandemic pa or prior pandemic tasan yan nga pandemic gihapon, amo na good. So what ay difference? Waray po so far. Okay, kay ani ka man laan. Ani man la ko balay. Alright. So ano ang mga butang nga imugin ka kabarak-an yan nga nagpandemic kita? So far ako nababarakan nga kay ita ko husband manggod na gawas pagtrabaho ini abroad? Gawas. Kasi abroad ulian la via zipline. Oo. Ining ako nababarak ako na asawa paggawas sagad ito. Mauli. Oo, mauli dira ko maaram ko nano niya dara. So ito bagay may dara nga kun. Pero okay man it you health. Pero so far okay. Waray ubo, waray sipon. Okay. Kanya na nga pandemic ate. Ano ang mabugat na imo na experience? Pag tikang gudhan pandemic kasi, akong mga anak, waray naman gudhira makagawas, waray na interaction na gawas. Bawal na lumabas. Bawal na. So, mabugat gud nga natabuha amon, kawarhan akong anak. Nga, nag-suicide niya. Actually, hangtod yan diri pa kami hiton maaram god kaya na ito last year leto katabo ining diri mangug kami maaram han reason kung kay ano hiya although may dahiya surat nga sugad ito nga darang wara hiya makag-enroll han college amon iya reason kung kay ano nga nagsugad hiya ining hapag kaya na diri pagad ito namo na akseptar diri pagud kami na kuan so amo ito nan mabugat nga nahitabuha amo niya nga pandemic pero so far so far hinay kay usa pa may ada pa man usa nga anak may ada pa anak nga naghuhulat ta amon so kaulangan man gud namon move forward. Pagka yan na Ate Eva, ano ang imo advice hanaton mga magkirita nga nahuhulop or mahuhulop hira tungod ang problema para diri hira magpadara? Well, para haakon, ang problema kasi habang kita buhi aada permanente. Pero diri man kaulangan nga mag-give up kita, sumuko kita mga problema. Kay may ada pa mga tao nga naghuhulat na higugma haaton.
diri ta kinahanglan nga mag-give up han problema, sumuko han mga problema kay diri kita kaulangan maghulat nga okay na itatong kinabuhi para la kita maging malipayon. Keep moving forward. Yes. Siring taman. Alright, so Ate Eva, last may daka request ha aton may da kita usa nga singer nga pwede ka mag-request kung ano nga mga song Wow. i-dedicate. Wow, sure. Gusto ko po ang kanta ni Nightbird nga It's Okay. It's okay. Kaya ano, it's okay? It's okay. It's okay. Because sometimes, in this lifetime talaga, nalolost kita. But it's okay. It's okay. It's okay. alright. It's okay not to be okay. Di ba? Alright, so thank you so much Ate Eva. Mula anay yan ang adlaw and sana magkita pa kita outro. Sure. It's my pleasure po. Have a nice day. Thank you po Salamat. anytime. Alright, so request na natin kasexy yan ni request ni Ate Eva and it's okay from America's Got Talent by Nightbird. Go ahead, Alanis. Waray siguro makakapantay hit ulit kag anak nga nawawarayan din anak. So ganun ging pagagian ni Ate Eva. Adit, imo requested song Ate Eva, sana magustuhan mo. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time. Oh dang, oh my, now I can't hide. Saying to myself that I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright, it's alright. It's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Yeah, you can call me reckless, I'm a cannonball. I'm a cannonball. Don't know why I take the tightrope and cry when I fall. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said to myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright, it's alright. It's alright. It's alright. Ooh, it's alright. Ooh, it's alright. Ooh, yeah, it's alright. Ooh, it's alright. Ooh, it's alright. Ooh, it's alright. It's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright. It's alright. It's alright.
niya sa ringadto nga it's okay to be lost sometimes. Parahan mga nag-aaghin sugad hini, ayaw lang mo pag-alang pagstorya, ada matiyo pamilya nga naghuhulat, nga naghihigugmahiyo. Parang pamilya ni Ate Eva, we will be praying for you. Stay strong lagata. I'm sorry, I should have left you instead.